Akeria thutha wa mathomo maya mutongoria wa gikundi kia mbeu njithi gia kuhurana na mbara ino kia Youth and FGM Network Kigan Kagwe augite kaunti ya Wajir na Mandera nicithukite na maundu maya na makiria na gicunjia kia 95 harĩ 100. Na kaunti ya Mandera inaongoza na 96%, na hapa Embu pia tumeona ingawaji takwimu ziko chini, tunaangalia pia ile national prevalence iko 15%, lakini hapa tunaona iko karibu 19%. So kwamba tunaona bado kazi iko mingi ya kufanya na kusisitiza wananchi katika kuacha hulka. Wakati dada yangu anakuwa amepitia ukeketaji, inamfanya pia anakuwa na ule yani ajipendi, anaanza kujichukia, pia jamii pale inaanza kumchukia. Thiini wa gikiro gia gĩbũrũri mutugo uyu ugicoka thĩ na gicunjĩ gĩa 15 harĩ 100 kuma gicunjĩ kĩa 34 harĩ 100. Gũkũ Kagwe akiuga tigane arĩa maratabania ciĩko ici na hitho, mutugo uyu ubatie gukorwo ukihuka gwikinya mwaka wa 2030. Trends ambazo zinatokea ambayo tunapata sasa, ukeketaji unafanywa kwa njia ya kisirisiri, tunapata pia ukeketaji inafanyika katika mahospitali, na sasa njia hizi pia zinatujulisha sisi kwamba tunafaa kubadilisha pia jinsi ambavyo tunahamasisha watu katika hii maneno ya kukataa ukeketaji. Pia tunasisitiza serikali na mashirika ingine ya kuchunga wananchi kwamba mahospitali hazifai kufanyia watu ukeketaji, na pia pale katika aria angĩ mararĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ makiuga aciari amwe nĩo kĩhingo harĩ kũhũrana na mbara ĩno, ona nĩ maramenyita mbaru gũkũ makiuga mũtugo ũyũ nĩ ũgwati harĩ ũgima wa mwĩrĩ. Sana wanachangia katika kusupport FGM, na ingekuwa wito wangu kuambia wazazi kwamba waprotect watoto wao, wasimame kwa nafasi ya watoto wao. Kwa sasa labda inaendelea tu kisiri sana, isipokuwa ni ukuwe na network, ni ngumu kuwapata, but we are hoping for the best, because sasa tumeona vijana wamehamasishwa mambo ya ukeketaji. Andũ-inĩ ha Inooro TV, Njeta Theuri wa Bogo.